mee nama tokkootiitu okay. Nama tokkootiitu khashaadaan qabadha juu jira na jalaa jettu way si dirqisanii afaanni beeytan ifumaan barbaadde jaalatte itti amantee sammuutan teetiini amantaa tanatti aman maasha Allah na jalaa jettaa waanin si jechisiisu ashhad ni qabda Allahu akbar baasi utma baas Allahu akbar Allahu akbar سنحرق هذه الجرقة نقومنا إن شاء الله بليس خينيا أشهد أن لا إله أبو هدر بن الرئيراقك أنقس مونارك أنتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق والبعث بعد الموت حق الله أكبر الله أكبر والنين أما سينجيتون أفان سيب قلامي رميات جلال العرب أتفرت مكر والنين أما سينجي تاجرون محمد إرقى ربي ملي قبرما ننجرو wanni dachii tana uume namni samii uume dachii tana uume nu uume waaqa tokkicha rabbii tokkicha maryam kan jedhamu immoo haadha Isaati Isaan ilma rabbiitii miti rabbi Yesuus jedhamu maal jangalli Yesuus Maryam jedhani Isaanoo maal jedha Yesuus nora babba inni san gabricha rabbiitii jechu maqaan kan keenyu ture warqina ahun min tafallag ismu kaddas min yogu afan oromo kana maqa islama kana yogu dege akasin jen maqa ummati islama kana yogu dege su khamtu dasijja akasi umari bohun Allahu akbar maka araba kan huddum meisina akam yetan maka araba kan huddum meisina umari inje jeina ka umar sarabbi sahabat amin abba tesmu abba ke makane umar ikliluno abbatu alqayyir kul gize abbatu alqayyir አንተ ብቻ ነው ቀየርስም ከዚህ በኋላ አባቱ ከዚህ ነው ቆጭ ማሽ አላሁ አክበር خناب አባን ከንከ ያቀሱመታ መቃን ከንከ ዑመሪ እኙ ፊዴሩ ፈሜይሳ እኙ ፊዴሩ አብደላሜ ኸጥቦ አከንመ ሻዳና መቀብሲብነ ቅሌን ሰረነ መኸንናን nibarsiftan akkatti salaatu akkatti uduwatu keetiifisni beeytaami silaa'u darsaan hin jirtu naannoo kee deemea obboleessa kana afaan oromoo ni dubbiftaami afaan oromoo amaarinyaan dubbi hin qaraane duri afaan irratti darasaa naannoo ni jirtiimi naannoo ta'e eessa ganda kan darasatti naakanni darasaanii agartanii nama kan سواب قدر كتني فاتحة ناقبسيسا التحيات ناقبسيسا
osoo torbaan hin geenye dafee amma haa qabatu. Qilleensa irratti gad namannaa geessi booti amaanaa rabbii boo amaanaa rabbii rakkatu ni jirra immoo hara gartee rakkootiin ni jira namni haa qabsiisu. Insha Allah amantaa teenya guyyumarraa narraa darbiteen waan san gubdeeme. Kanaafuu guyyaarraan amantaa teenya namni itti seenaa deemaa. Alhamdulillahi rabbil alamin jaame. Ka amantaa tana irra dhalannee osoo niifi gartee guyyaa keessaan hin jijjiirin akkana jirru akkanumatti warra ruuhiin baate rabbi nu haa godhu. Sila ruuhiin teenya bu'uun qurxiidha warra akkanumatti amantaa islaamaa bereeddu je'ee dubbachuummaa nu ulfaata. Qoyxuu je'ee dubbachuullee nu ulfaata. Akkumaan je'ee itti wasafuun beekuun amantaa islaamaa kana. Yoon irrumaa usee irra naa wayya. Tokkootiitu gaafaa jiyyaanu yogguu gurguddaa kana. Akkana gartee khadiibatu kana faranjoota arge wallahi isliminnaa xuruu na'u je isliminnaa xuruu na'u khaan kabala irraa argis akkami xuruu na'u jetta maaliif na dhoyte yennaan akkuma tiimnuun beeytu yettee tuman dhiiftuyi isliminnaa tan akkuma jennee himnuun beeynu yettee dhiisu qabde malee akkami xuruudha yettaani xuruudha jechuun salaa bereeddu jechuu maami isliminnaa xuruu na'u kabaloo je kanaaf isliminnaan kan rabbii waradiitu lakum al-islaama diinaan hunje qahaadhaa fi abbaan keenya guyyaarraa irra nun kaayin ka rabbiin irra gartee nu kaayee jechu. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa wanni niin ayaata kanaan irra eegaleef yoo namni beekaan biyya keessa jiru calje farishoo hoddommaataa zinaa hoddommaataa zulmii hoddommaataa diqaalaadhaa hoddommaataa gaafa badiin adda addaa biyya keessa hoddommaatte namni nagiyaa ka ganda keessa jiruus azaabaa itti bu'aa jaan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa sayya keessatti fakkiin sheekootii fakkiin imaamootii fakkiin du'aatootaa fakkiin darasaa fakkiin nama rabbiitii fi fakkiin jara kanaatii fi fakkiin nama ganda keessaa badii dalagu jiruu asalaatan salaan abadii adda addaa dalagu akka nama baharirra dhaqee doonii waliin koreeti yaa nabiin alayhi salaatu wassalaam yoo qalbiin siim wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamuu minkum khaassa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yogguu haasawu badii yogguunii fi dhuftu warra badii dalagu jiru bichaan xuuyne eefirraa sodaadhaan hunjaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul Araaf keessatti fakkiin nama gaariitii fi fakkiin nama badaa akka fakkii nama gartee bishaan bahar doonii yaabbateetii jaan afaan Oromoo afaan ati beeytuuniin siimu jira. Dooniin tun mana lama qabdi. Manni tokko gartee bishaan keessa deema tokko bishaan gubbata. Warri bishaan keessa manni isaanii jiru san hoggaa bishaan dhuguu barbaadan warra as gubbaa kanaanii nu waraabaa jaanii ol kannatan waan bishaan itti waraabaniif osoo waraabaniifi siyaa akhi nama azaa gooneeti armumaa naa urannuu doonii teenya tana kaja'an je nabii rabbiiti alayhi salaatu wassalaam dubbii dachaa kana nuu himee beeke hadiisa sayyi'a aboolloo annaa kharaqnaa osoo bakkattii kanaan uranne akka ummata nu gubbaa kana gizee hunda nuu kannaa jennee azaan goonee kaja'an je fa'in tarakuuhum warri arma gubbaa kuyyotti dhiisan waan gartee gandi gadii kun barbaadu urachuu doonii mana jalaa kana yoonii fi itti dhiisan harka isaanii qabuu baatan guriquu warrichi jalaa sanni dhuman je waguriquu jamii'a warri achi gubbaa sanis numa dhuma je doonii gama jalaa san yogguu uratan bishaan armaaniinitti yaa'a bishaan yogguu armaanitti yaa'e dooniin bishaan keessa gaddeemti ka gubbaa bichaa dhume moo ka jalaati maal jettan mi'atummaanuu dubba itti yaadi hawaaniin jeetan warra gubbaa qofaa dhume moo warra jalaati warra gubbaa qofaa dhumeemi warruma jalaa qofaa dhume warra jalaa qofaa dhume waliin dhumanii haaya eegaa hadiisni kun akkana siigal
nama farishoo dhugu nama jaartii hiikee nikaa irraa fixee kijibaan kabiir gululeen deebiseef hubadhu laala kanatti nama jaartii nikaa irraa fixee kabiir gululeen oolaa qalee deebiseef ni jira bar okkolaa hundaa jira nama hedduu jira kabiir gululee maallaqmoo xiqqatti kanna kumuma tokko na harka jire nikaan kan kee kunoo yogguu itti dhage kam jaan beeyta mee jaartii takkaan hiikeeti qiilii naatti ilaali jaan qiiliin tun afaan arabiiti maaltu isin qaraayite qiilii naatti hin dhageenya nama akkana jiru qiilii naatti ilaali jaan ka'ee qiiliin qarshii kuma tokko qiilii laalaaf qiiliin kuma tokkoo fi oolaarraa qalu ka'eeti qoqqobbee nikaasii godhe haaya nikaan bakka jira jeerii biraa kutu ganaa ilmoon dhalattu hundi nikaan hiikamee ture hin jiru diqaalaatiitu ganda kana keessa oddommaata ilmoon isaa hangi armaan duraa haalaali harma boodaa gartee haaraamii jechu nabii rabbi alayhi salaatu wassalaam waahuma nikaa kadheen gaddaa sanirraan deebi'a itti haftee wanni haasawamee dhumamu wanni nikaa shayxaanni ganamuu ni bobbaha jaan halkanuu ni bobbaha jaan shayxaanni hirriiban qabu shayxaanni kun abbaan guddaan akkuma gaafa kaan saafiinuu takka ilma sayyaaditti irra beekamaadha yoo saafiin maqaa ilma sayyaadi inni dajjaal xiqqaadha dajjaal irraa tokko kana bii rabbi alayhi salaatu wassalaam itti dhaqee haasa warraa fuudhe tokko ibna sayyaad guyyaanii fi mee maal agarta jennaan arshiidhaan bishaan gubbaa harka jeen jeen arshiin ati agartu sun ta shayxaanaati dhugaadha jeen siree shayxaanaati bishaan baar gubba garte jeen shayxaanni guddaan pirezidaantiin guddaan muumichi ministeeraa guddaan bakka ittiin inni galu ara kiiloon isaa akkana sirraa galtii mi dubbi akkatti sirraa galtuun sii maqaa ara kiiloon isaa bishaan baar gubba achirraayi ajaja waraana hogguu gabaasaan itti galtu annamaa wallolchiisee dhaqasina yaa ka ganaa fuudhu yaa ta ganaa heerumtu yaa ta jaarsa jala jirtu yaa ka jaartiif jalaa qabu yaa ka nikaa nabii rabbiitti alayhi salaatu wassalaamii qabatu suuratu xalaaq jaaniitii kan qofata haasoytuu jira yaa ayyuhan nabiyyu idaa xallaqtumu nisaa'a faxalliquunna liiddatihinna waasul idda akkatti hidhataniis ni jira akkatti hiikaniis ni jira achirraa yogguu gabaasaan galu annamaa wallolchiisee bar ati hin dalayneen irraa achi deemi ja'an an akkanattiin nama wal ajjeesisiisee bar atillee irraa deemi ja'an jechise an akkanattiin nama farshoo obaasisiis atillee dalayneen irraa achi deemi ja'an an akkanattiin nama kafarsiise bakka tana taa'e ja'an jeeme yoo xiqqo laal wote qomee harma taa'e ja'an je namaan kafarsiise yogguu dhifi jee akkanattiin jaarsaa jaartii wallolchiisee barni kaa hiiksisee ja'a jeen kaan dhufe taalilay hootu ja'an je naas deemi ja'an jeesan yogguunii fi gartee bira gattaa'e wallolchiiftee jaarsaa jaartii ni kaa xuuysifte ja'an je mee wallah ni ka kataabaa hiiksise mee akka isa kana walit deebisuun barbaada walin naa deebisaa jara san ja'an je alaafiin guddaan kanuma waliiksisiise kanaatu ana ja'an je ana ja'anii mindaa waaniin argadhu bichaa yoo jara san walit deebise mindaa kiyya qofaa naa himi ja'an je mindaa kiyya anta idhan min almuqarrabiin guyyaa isii fi isa walit deebifte ganda keessa si dhoofuu ati maal jettaniin gorsaa jettaniin moo borsaa jettaniin pirezidaantii waa galchu tokko gorsuma moo maali maqaa gorsaa pirezidaantiidhaaf haasa'u ol kannu isa biraa kan yogguta galleen deem ati gorsaa kiyya jeenyees booda ati gorsaa kiyya ganda keessaas boodan deemtu akkatti immoo isaan lamaan san walit deebiftu ammuma himi ja'an ammuma himi qaraatii uummanni kunilleen sirraa fudhatanii haa yogguunii fi deemanii jaarsaa jaartii wal lolchisiisan akkatti walit deebisan qaraatii sirraa fudhatanii himi jaarsaa jaartii san waliin lolchiise
walittiin ajeeyse niqaan xuysise gargariin baase bakka ajaa duraan irra jirtu saniin irraa gadhiq ajeejeen amma bakkattii duraan inni itti ajooyte saniin isii irraa dhiqaa akka inni isii malee dhalaa takkallee hin agarreen godha jedhe isuma malee mee nama kana laal jaartii tokkootiitu maal naan jee beeyta jaartitiyyaanii wallaahi irruma siitan arkeetiin bakka tana jeela irree siitan arkeetiin sa isii tana ittumaa ida'amee tartaggaaf takkallee jaartumatiyyaa isiin tunna jechisiifte mee kitaaba keessa waan jiru naalaali dhalaa takkallee ijaarna isin dalaydan hundinuu waan barakaan qabne badiidhaanis zinaan mana kana keessa jira meela nama halaal kiyyaa wajjin jira jee ulaa cufat nama halaal kiyyaa wajjin galu jira jee kagarteen qaanfat kan isaa irren jira ifeeggachuun tanaaf ifaa diimaa jaanii waniin naasa'u jiru niqaa jechuun waan qarqara isii bahuun hin taan itti yaadaniiti itti rafanii itti ka'anii jaartiin tiyyatun jallatte dadhabe wajji jireenyisii ulfaate je'anii nama yaammatanii manguddoo gara lamaanuu huuqa akkanaa wal dadhabne je'anii niqaa habbuma tokko bichaa hiikanii haaya deemaa waliin jaa baatii lameen kana if maraan martaa baatii as deemuu yogguu isiin xuriin itti dhuftee irraa dhaabbatte xuriin na dhuftee irraa dhaabbatte yattiini tokkorraa darban maasiisi baatii sadeessaatis jarri hanga kan wal lallaalu jiranii beek hanga kana kopha ciisu jirtaa mire laalaan sit dhagiyamteeti aboo wanni niin jeessan hin taanee jette rajaatuutiitu armarra jiraa jechu rajaatiitu arma keessa gartee jira tanaaf baatii sadii keessatti tuqaanii harraa fixaa malee baatii takka keessatti takka guyyaa takka keessatti takka sookandii takka keessatti takka daqiiqaa takka keessatti akka irraa hin finne kanaaf gartee je'amee jechuudha. Kanaaf obboleeyya kiyya wanni niqaadhaa adeemsi niqaa akkuma armaan dura haasofne sanii baamni isaa gartee bal'aa takka takka dhalaan tuni cinaacha bitaacharraa tolfamte isiin harraa gubbaarraa tolfamte isiin yoo dhiira taate meena yakisiin jetti nabiin alayhi salaatu wassalaam yakiyye shayxaanni dhala dhiira bakka ittiin funyoo itti kaayyatuun dhalaa keessaanii itti kaayyate jedhe dhiirummaa keessa xuyte mee yoo dhiira taate na yakisiin jetti ammoo harkasa kannisiisuu deemtii beek anaa dhiiran ta'ini na haram siyara xalaaqa kiyya ja'abar xalaaqa sadeeni siike ja'a haya as booda isiinis tartiiban qabdu angartee na hiika quban qabu jaarsa kiyyaan jaaladha maal kiyyaan jaaladha haasawni kan tasii afaan keessa immoo isi as booda dubbiin deemtee maal taat akhiru zamaan keessa jirra gizee qabeenyi bakka lamatti haadha jedhamu keessa jirra gizee gartee mana murtii dhaqanii dhalaan bakka hin fakkaanneen nama qasassuu jira niqaan mana murtii hin hiikamuu afaan aalima keenya muftii keenya shaadamtuu laarraa dhageeysan achi si dhaabdi bakka shari'aan faallaa si dhaabdi osoo namni jalqaba diinirra walit dhufe osoo isiin diin beeyte osoo rabbi kan sodaatu taate inni ka rabbi sodaatu osoo ta'e badiileen danuun kun haqasiif irraa eege inniniis isiinis haqasaaf irraa eeyti jaarsa kiyya kun yeroo tana maal narraa barbaadaadhaaf irraa eeyti haati mana kiyyaa kun dirqama narraa qabdi yeroo tana waan akkanaa narraa qabdi beeka geemni wal dhawu hin jiru gaafa adeemsi jalqabaa dhalaa deemmachuunii ta'e aruuzni aadaa yogguu ta'e gaafa isii laallachuun harka ziyaaruun ta'e muwaanaqaa wal godhuudhaan ta'e alatti gartee waliin ta'anii barcaa godhuu yogguu ta'e bakka hin taane wal harkuu yogguu ta'e simannaan isaanii muuziqaarra yogguu ta'e adeemsi as boodaatiis ilmaaniis akkasuma ta'e isaan lamaanis walit dhuficha isaanii harfiin alifi jallatte alif laamitti illee hin qaceellee jette oromoon an hawaasni keenya gabbu'ee namni fatwaa xalaaqaa itti kannuu dandayu akka sheekh ahmad watarfaa
akka shee Muusaa su'aalaa fa'a akka shee ka keenya shee Jamaal akka shee